Assalamu alaikum. Hurmatli YouTube ko'ruvchilar, hurmatli do'stlar. Soqliq mol bozorindamiz. 8-sentyabr 2024-yil. Так, mol qo'ylardan boshlaymiz. Shu bular qanchaga bo'ladi? To'xtay turgan jeri. Ya. 110 ga bermedingiz hozir? Qanchaga to'xtaydi? O 3 naçay. Aytpay qo'ydim. 6 bosh qo'y 110 mingga beriladi. Raket degan hozir birinchi videoda do'stlar. Jem çöptör tartib ko'rgazamiz. Qancha olingan baholar deb. Qancha oldu bu? Ya 15 oldu. 15 ming. Qancha tish ekan? 2 tish. Davay buyursunlar. Ha, da gel. 15 ming. Shu qo'y. Yaxshi qo'ygan cho'ng. 15 ming. Alındı. Ya bular qancha ekan? Bular qancha qarasiz? 18, 20. Surat reski qancha oldu? 6 ming. Assalomu alaykum. Ochilishdi. Neler qanchadan? Buğday, arpa. Tak, buğday var ekan ha. Qanchadan bular? 17 so'm. Buğday 17. Jigari barmi? Jigari 18. Va arpaç. Arpa 15, 16. Açılma jatı al. Kela alıp bunga beni. Bunga bardağımda ekan. Dostlar, drabilka. Керек болса, şuna номерге çalsın. Çalsın bu şu номерге drabilka керек болса? Жасайсыз. Satam. Сатады екен. Drabilka'nın номерін көргөз. Qancha oldu? Aylap baş ne var mı? Tiga koşam alay. Qancha oldu? 8 ming. Aylap baş. Так, dostlar, darboz 100 so'm ekan. Qo'g'in qancha ekan qo'g'in? Esi yo'q. Qo'g'inni bilmaymiz. Так, buna etajda jo'nadi bular. Boshqa O'zbekiston bo'lsa kerak. Жалаң sarılar. Brend цвет Arashan degandeyiz. Men oyun boyunca O'zbekistonga ketsa kerak. Jem çöpler açıldı ekan, çöp ko'rgazib jem tar. Bular qanchadan shop? 12 mingga berib tashlayman. Tamam. Chiqib Bular qanchadan so'raysiz negisi? 15 dan. 15dan. Ekonasi 14dan berasiz ha? Meranos. Bunu öldürmeysin babay. Так, mına çöpler'e geldik dostlar, çöp pazar. Ektemeyen erte bizde 8 plus 8 gradus. Çiğde. Sizlerde qancha oladi? Tak, iyisi uqta oladi. Biz suray almadık. Arda neleri yok. 04 deydi, Orski nomer. Jallat. Так, Bishkek deydi lan. Bunda 04, bunda 04. Так, çöplerdi sorayım. Assalamu alaikum. Qanchadan ekan? Ezi yo'q da. Bari yo'qtamoqda deymi? Boshqalarında ezini topmadim. Qanchani ekan bilmayman. Bu sizlarku? Yo'q. Varında ez. Qaysi? Qanchadan? Gap tashlagan. Bedi. Bedi 250 dan. Nomer qoldirmaysiz. Ya. Nomer qoldirmaysiz. Nomer bir. He. 556 0556 46 46 82 82 46. 46. Qancha var? Uyda var da. Jo'shuli. Var bak nerede? 100. Bu da 60.
60 arkada 100 ет. Тауыз ет, достар çalasыздар. Так, силос керек болса мына 75 ет. Штугы 1,5 мың сомдай. Шул номерге çalасыздар. Уже силос чыгып тұра. O çöp kimde eкен, ha? Sizden mi? Kancıdan? 180. Ha, tabii çöp. Tol çoğuydu. 180 son. Bak saman yok. O çöpün özünün numaranı kaldırıp numaraya çalasızlar. O. Bak 707 12 38 35. Şul numaraya çalasızlar. Так, бұл дағы беді. Бұлар баяғы екен, ұрық алынған. 142 штук бағасын жазып аптыр. Мына ке. 142 штук деп жазып қойған. Так, тоғдың шөйі. Шындай, точнасыны жақшы біл албадық. 250-180 деп қойған. Байқұстар не olып келген? Оптом келіп тұр. Емел барып, аңқыр көзі. Байқа қойғанша oldu ya? Ya братан. Төс түшкен жоқсыз, айта беріңіз. Түшкен жоқпын. Жоқ. Қанша oldu? 19.000 екеуін алды. 19.000 екі. Қаражан емес. Bazarın içine yeni gireriz dostlar. Yılkılar değil. Halka like bas kolaysa kanala katılganı unutmаңыздар dostlar. Hey, Aytakay. Reklamalık hizmetin номері 777 84 96 48. Так, biz ikinci etapga çıkıp durup ikinci videoni boshlaymiz. Ikinci chiqarilishda do'stlar Muzov 1 yoshga cheng turpoqlar tartib ko'rgazam bunlar. Onday bardak bo'ldi, men aytdim.